izina rya Yesu Kristo. Dusabira imigambi y'umwanzi, dusabira imigambi y'abadayimoni mu myaka itatu, mu mezi atatu, mu minsi itatu, mu mezi itatu, mu mezi atatu, amasegonda atatu, iminota itatu, mu myaka itatu, rakontra simba, imigambi y'abadayimoni turayiboma mu myaka itatu, turayiboma mu mezi atatu, turayiboma mu mezi atatu, turayiboma mu ndwi zitatu, turayiboma mu minsi itatu, turayiboma mu masaha atatu, turayiboma mu minota itatu, turayiboma mu masegonda atatu, turayiboma mu satiyeka atatu. Rapa samu imigambi y'abadayimoni, samu imigambi y'abarozi, kubita, kapomora, randura, asambura, honona, imigambi yose, imigambi yabo, kapomora, kageza, asambura, isinagare, somara, umucunguzi w'abakora, asambura, isinagare, kapomora, muhamagaye, asambura, umuvugizi, kapomora, abishere, asambura, umucunguzi, umugezi, asanagare, petero, kapomora, petero, ubigisite, ubigisite, imigambi y'abadayimoni, umasashi imbere yawe, 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 anagasi, yabono, yabono, imigambi yose, yabono, izina rya Yesu, yabono, imigambi yose,
izina rya Yesu. Uri Imana ikomeye, uri Imana y'ububasha. Mu minsi itatu wowe wabyutse wapfuye, wari wapfuye ntacyo wari uzazuka, ariko mu minsi itatu uzuka muri iyi minsi itatu turasuye ibyari byarapfuye, ibyo abarozi bari barishe. Iyi minsi itatu turabisuye mu izina rya Yesu. Amasezerano yari yarapfuye mu minsi itatu turayasuye mu izina rya Yesu. Ibyo Satani yari yaratwaye mu myaka yashira mu minsi itatu turabigaruye mu izina rya Yesu. Turabimigisha tugari mu kibazo abantu bwari bwaraboswe mu minsi itatu, mu minota itatu, mu masegonda atatu turabohoye izabose bari baraboshe. Koma masaka yamaya niyo saka mu minsi itatu Yona yapfuyeyo mu minsi itatu. Yona ari mu ndayirufe yapfuyeyo mu minsi itatu. Abari kuzimu mu minsi itatu. Abamasezerano yabo yari yarabohewe ahantu turayabohoje, bayiraje turatubohoje, tengero turayibohoje, ariko babasanda yabaya abohoje ibyo Satani yari yaraboshe mu minsi itatu. Yehoshafati uramubwira ntihabara Satani awe